day a train money and our what send beton bonte so edifa and qualancono a 9 or mugu or a botiano in Subiano. Na assembly nyina se nkwala yi ekọ school a eyade mu twa nsuo ansa no omako school no na abran sam ne beto mbonten so sam ne nchemu ni se abran nkwala yi ekọ school no enipa no oka kodoɔ no kyese yenim de koba ya kodoɔ no epa ya nkwala nkono nyina egu nsuo ni ma omohwere omokra na abran sam ne beto mbonten so na ya rabusem yie pa de magana fo de hia ya wa han mu se nyina na ensam ne beto mbonten so no eyade a na expect se ye mampani ene na bedi kire ede ensam bi wa beto mbonten so obranu beka so omode omo condolences e ba beto mbonten so ede amabusuafo na ya ante asam ne ho bia na we enam so e ma Kelvin aba mbonten e ba beka na adwen ede akire yankase ye mampani na bedi kire asem nso mo ede be e ye modia asem we ha me pa Ghana fo amote Ghana edi matem mo amote abrochire edi matem last week Wednesday and a Ghana for school for nkwara enkono 9 school for nkwara enkono omunam eye Ghana nsuo so pe school akọ Botiano area ho e ma nkwara enkono we e kanu anase ade no kanu no mutim no kodo na omutim no adane kodie na nkwara enum ni tim na omudi twa nsuo akope school no senka bebia nkwara ne ti no anka esi school ho a anka akora bia nkotwa nsuo ewo nsuo so enkotena kodiom e makodo ne ndane senka MPP aban ne bae no anka Ghana ehia omo a anka obesi school ama saa area no sene be ya nkwara no entena kodiom entwa nsuo e ma ende atoyerenchemwe nkoto Ghana for 9 kids they have drowned since Wednesday last week. The president of the republic has refused to speak on it. Akufo de Gyimifoc. Mo amute abrochire a mema sem ne hia mo a saa de we hia no mo yankwasiafo. Mo amute Ghana saa de we hia mo a mema sem ne hia no mo yankwasiafo ma. Enkwara enkono na ewu 9 kids they have died. You're president of the republic. You're president on Ghana. Or say or yere woma or your president any party or mudomo your vice president or Ghana or one kwara to say nkwara obowi enkwara enkono 9 since Wednesday and then Monday the presidency and the president himself has not spoken about it. The vice president or person be president nebesinde on kan wansem alankashin kan wansem Canada enkwasiafo ma kan yo bia kan wansem adeye botiano for enkwasiafo ma. We are talking about 9 kids. Ye ka enkofo ma. And you want to tell me that you have a problem with me, but you don't have a problem with the leadership. You want to tell me I am the problem. I am not the problem. Your foolish president is the problem. Your tribal president, that ignorant old man abudina besisuna meme yanka Ghana se no one na ye problem no. Mon kwasiafo na motete TV so tete radio so kwasiafo na mo fi mugu abrochire Kelvin ntimu de benye sika credit de moa mo amanfo play na anko abrochire mo fi no amanfo mankunu na ewu mo manim kwasiafo ma motete abrochire obiaba insomfa no Jesus kwa mama enfokodo enkotwa nsuo eno hiamo Kelvin de hiamo mo ya moama mo sibia mo stupidity mo wieduro eno ti Akufo de Ghana ejimi ne ho eno ti nde na Addo danko Akufo ado ene ba omiam ujimi omo ho efise Gyimifoc na mudi omochi ye ne etuato president kronim since Wednesday enkwara enkono ewu ontumi mbie na no enko ho na meka se president ze Gyimifoc a obuefu na onyansani ono Akufo ado na mo ne ma na omgugu na omo bie restaurant $9 million this $6 million no omo ko yin nsengu kurampa na ne yemu hihye no ye ka young people, young kids 7 8 years 9 years enkwara. It is not a national topic. The topic is that Kelvin say kwasiebia kan wansam and one man warning inti yanti bi da won mo kwasia de amode ti abrochi mo so munim nyanza mo so mo jimi
Mo kwasiafo mo de ti Facebook or Ghana. O unsa mo ye kwasiafo. O unsa mo nimu nyansa. O unsa mo ye mwa. This is the reality. Memetia beba bia ni obeko school Akufo kanu. But I am telling Ghanaians the reason why omoto aba. Why they need to understand say president in the party no mo Jimmy. Ba won ti ase adentira o ya kani na Kelvin Taylor catch also we Jimmy. No wabusa ho ade kodi enti Kelvin say we Jimmy. Wabusa ho say o ya Mfantini, o ya Santini, o ya Kouni, o ya Bununi, I support one people no. Wabusa ho ade kodi enti Kelvin say we Jimmy. Unma de kro. Wabusa ho ade kro. Cause a man from Ghana and Akufo de so basic 350 senior high schools, any schools when TB and CB baby kakrebi mankwara enya life. Or the kwasi sikana ko jantra. Or the kwasi sikana ko si restaurant amanema. Or the kwasi sikana di muase manasa e man ko fo mewu still ombra wutua taxes man ombeka ho asem kra na se onko no so onko na mo de mo kwasi yagugu abrochire mu fin. Oh ngade kontiam kasa se mogimi. Enti atemdidie no mosewo enye se eye ade bia nipa time wo mose ataniye mogimi because me nim dia mo protect it me nim mo interest me nim dia mo pe because I ope Ghana year ope say enyansafo di anima this is where you start kwasiaba enya obanti no problem abua biba enya obanti no problem abua biba Kelvin eka ho asem temfa ho me say one day Addo be ko dwom ombe fie ebeto e wona bon say ya fellow Ghanaians your friend Tiflos Anan the doubting Thomas me wo ani jesem sunko bi e de brewo de obi apene daachi bia no eno ho adwuma na oye se opese wo YouTube daachi anase wo social media handles no daachi eye perfect dia then eye baby back Ąttąćk oho na betumi aboa ama wetumi advance na me catch you say Ąttąćk ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you Facebook ombebusto ama Twitter ombebusto ama TikTok ombebusto ama Instagram ombebusto ama na de wo mu kra ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama eba no followers ombebusto ama eba no watch hours and also boost ama yes a drop baby I wanna know na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto na ze dey na me catch us ompe so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na dey me say Ąttąćk and the beboa ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ąttąćk echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase opese wo boost to social media handles na oni omu bedidwa 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ąttąćk na or say you make money every month. Ebusian for ya nim say ya mo am say ya we Kelvin Taylor your bia or ya Ghana ni ba ma pompa or te English abrochimemu. Na onu mu no owo no crampo no chese still na ni di ni man Ghana or make sure say bibi biara be ko ne kwan so say ne be ya bibi biara be ye na embo na tem de na ya order kan na man Ghana for eka say Kelvin Taylor e won sem ya oba bonten ya chese wo kan wadwen a kire ye mampani e de fa nkora nkono ya omuwu ye hu why ade ye pa na embo atem de na kan ye sra wada ma wanu brafom because we ye den ya wo mampani ono na ye de ye kokromoti eyi ni so ombedi hene ehoye so enti ma wanu kasa no embrafom ni atem de na embrafom enye sa pa de bibia we ye betumi enya wo pa eji adwenche de dodo na nkrofo de aba fa wo de to comment section ho mo se ne be ya metumi akenkan e de amo kaise social media handles ni nyina no Attention TV enti we bon ho mo de aso be like wa share no wa comment ho give videos ni nyina eso ade a wo share mo abonti abomisa brand FM hema echa